Abanye bena uma ngabe sithi sithumela izinto zenu ukuthi zizofaka imali kuma-akhawuntini, sithola ama-akhawunti eneshisa bantu bakithi, linezikweletu. Abanye bena sithola ama-akhawunti eneshisa noma ngabe sithi singenisa imali emizini yenu, ezindlini zenu, sithola imizi yenu ishisa. Yikho uma ngabe sikutshela sithi umuzi wakho uyashisa, noma ngabe lapho endaweni egameni lakho kuyashisa, akuze ngapha esigodlweni, gijima uze sibuye sikusize, sipholise la malangabe esisuka siweza okusuka kuvimba izinto zakho ukubana zisebenze ngasikhathi sinye. Suka sifuna ukuthi sikukhulule, kodwa-ke abanye banyathela izinyawo. Abantu abasizwisisayo bayagijima beze behambe bethole usizo lwabo, bayaphila namhlanje. Manje wena onyathela izinyawo, yekela ukunyathela izinyawo, ngoba izinto zethu uma sizithuma ukuthi mazenze lokho, azikwazi ukungena emzini wakho, azikwazi ukuyenza leyo nto ukuthi zifake imali kule akhawunti yakho, ngoba kusuka kushisa kwakhona emzimbeni wakho. Yingakho uma ngabe sithi woza, sifuna ukuthi sikubandise ukwazi ukuthola usizo olufanele, sikunikeza imithi ekwazi ukukhulula izibopho ezisuka zibophile phezu kwempilo yakho, ukubana ungaphumeleli, uhlezi ungumuntu ohluphekayo ngaso sonke isikhathi, uhlezi ukhala nengane zakho zihlezi zikhala, ngoba kunento esiyibiza ukuthi ngama-generational cases. Those generational cases siyazinqamula ukuze ukwazi ukuphila nokuthi izingane zakho zingasali zilokhu zilandelwa yiyo le mimoya yokhokho bakho nokhokhokhulu bakho abasemandulo. Sisuka sifuna ukukusiza, singasizi wena kuphela ngokubana wena vele usuke usuphelwe umphako, usugugile, usulungisela izingane. Geza, nqamule lezo amaketango lama-generational cases aboshwayo vele kwasemandulo. Thola ukuthi oyihlo omkhulu bashona behlupheka, oyihlo bashona behlupheka, nawe usahlupheka, ney'ngane zakho zizoshona zihlupheka. Yingakho uma ngabe sesifuna ukukukhulula-ke manje, sesisiba ngabantu bokuthi cha, loyo muntu udlala ngami. Sesifuna ukunikeza umuthi ukubana ukhulule lelo ketanga elikade lasuka kokhokho bakho. Uma ngabe ngikubiza ngithi isa la engihlala khona, ngikunikeze leyo muthi okukhulula leyo maketa, ukukhulula lezo zibopho. Gijima uze. NguDlozikhulu lo okhulumayo, 0832066954. Indoda ezithobayo, indoda ehlonipha izigulane zayo, indoda engenayo inhlamba kwizigulane zayo, noma ngabe umuntu engayikhulumela ethini, kuseyimi-ke lo Dlozikhulu. Mina ngihlezi ngikusiza, ngohlezi kuphilisa. Inkanyamba ezikhotha amanxeba ayo, amatha ayo angumuthi phezulu komzimba wayo, yimi lo Godobori. 0832066954. Ndiphilani bantu bakithi.